Tuna hian Singapore Sentosa kan oma tuna hian training kan chung mek a beach ha kan kal dona ti kan cheng dona ni ti chun tilai harbor front ngong so dona ni ti hian long ta mung ron ron ko ho a anda a kan te khop mai chuan kan kal phei zera an kong pui te hi a thashin mo anuam mam zar mai chun hi Sentosa ti do langa kan rut phei zerang Singapore's only first integrated family resort. Resort World Sentosa will complement the island's series of world-class entertainment, hotels, and attractions such as Parang sky train kan chuang mek kan chuang ko do mai dollar li kan choya India paisa chuanin cheng zan ni khong vel ni chu train chuan man deng mat maro chu adang tui chen eng lo vel ju free kan plan le kan to building Universal Studio niya takani building de season po fight thai ko mi mo ya 네, 괜찮 추가를 좀 더. 나고 아까도 대 쳤는데 온다가니 말을 또 두번 틀어봐. 공사에 무슨 가링아 알리엔 tillo som에 ting에 안티 티엠니 디소리니야. 티니. 네, tiết thích hợp tan rất là mây anh thiền này sáng khóc mấy con làm bố rộng bộ muốn làm chuyến khóc mấy chơi nó xa chơi fine chill mặc tắc tắc thằng thế nè sẽ ta cái chuyện kênh các bạn này cũng làm được chính các bạn kan subha kaya kang swimming pool na kandon like indoor skydiving kan sudah nih escalator yan so kanin po tayo na may ay kan train through na kali để set up nè这张光给你感觉我就喜欢一个很好玩的滑雪你们玩完了哎对的对的哎，对啊，农开始可以在我们那本上，要坐个缆车上去。哦，缆車對的。Chuan, kengan kala. Ini tuna dan men apa ni? Ini kalau kita ni orang Thailand ni. Philippines ni, so adang ko hi Ria ite, Maria ite, Lovely ite, Kevin zo ale kay patay ite kan dia. Kan nala si kan bacheng, so kan ho ale don. All chunky ya. Tu lấy tu din ni, nghe kan lấy don ka thelo. An ti tong en, te pok sa jong no. Tu mai. TikTok top len. Inilah itu nih ya fish fillet on stick prawn crab sotong
pi makhalin ni